Niwe no mwaka niwe ngirele mirongwele na Nteto mantu inkabo yara twithirite twikubangana iria ntuko ya ruari ero kinya siasa irikoneka nende kwithira ikethunda kia konto mwanya na kinya mantu yegie kieva muno na aranende mtu murumi omwe urakwirikana ni anko kana the mwana kyo muntu ambere kwithagita na mwana na tethira nende kana batikumenyeka riki yana angia maingi yara twithirite twikubangana iria horo bwe ruari Nteto cha Weru themo ende mbere Mbengi kunyolaira ya moya ratwithirite twikubangana iria mwana wa mwari wa miaka 3 kuragwa akirikana yukirwe ni anko kie kumurira ntremende na anko ati kumenyeka arari igamba ya kuragwa kwana manichuka kuthithika onde CS kinde kiacho kete biuri nkabo mbere ya mbunge Abadingati ba bunge mpuru aburi na John Kanyude Mutunga kwa redia mpadochi ya voiri kwithira nende kioneka kumataura kukia. Akari kuma mara kuri mubunge okare kumbioki atigane na siasa ende abariterengui. Roberu aresindi karwetha nwemone yetu madhivya na ngeto PHINEAS. IMAANA Nteto cha Weru the mwikamberia daicho chiongwa. Tuambiria Nteto itecha kweru mnona ande nara mwana wa mwari wa kura miaka 3 na nusu wethirite atirimi ya uraina mweri yo kinindi utewantere chia iriene muchine ywa mawa Gembe South kuringana dethe mwana onu Alexander mwetini atinindi wethirite umite ntere chambarangatiania na ranko wa mwana wethirite nindi emyoka kiana kueto murantremende kana bibi na kuma unende atomba kwithira aichokara mwankira thainende anko kethirite aichwana wa nwe mwandike twa Nteto Dennis Mugendi na utwambiria chio na itekeva ni nteresia iriene mucine maua kure mwana umwe wa kari kamianka 3 ethiritwe oraitwe na gutewa ikari tigite baba ingi na kieba gikinene kuma Mbaranga wandini ya Karama tigania East the mwana utawe Alexander Mwiti na aturi bakinyite gukujiri karikariri nyume yabo kumithwa kuri na mwana ratirimo orairitwe kumaua aliathira ati kuri goro ithe mwana kiwa mwana wawe Queen Love Makena tawe Charles Kimathi Kimiri ejirenja yao na kuga otiga akagurire mwana mandazi ndukene na nyume ya gusenduka nawe mwana atasoka kuma riu na bakogeria guswa kinyanto murume uba mwagia mwana kwara ore oro mutano cha mura ka murenda chibayo itanwe aya kuria kintu zainyire uginya ndio mbere weta ina na rimande weta ndamura mwana atere agumare itere ndio mura mwana atere agumare itere arebela murene turaito mutwa ngote kiturete guma muzara kinjai kino tundari rojo mwana uto mujoite indo kirindero timo ndairo ndona Kimathi inde baira na retere agana egoro na katigole enda jambe tira bakone kiora into ndaikwenga kuroseta ko irua kwekana kaura iriene ndaiteria ndona kana kau jonde baringere imonda bole na takana kan presete wambera kaina karinda kaping na funekie papu mwiri yo mwana ujo jujukitwe na gwikwa mochari jo hospitali Nyambele before mucine maua ni ikarika riboti baringite gituone kya polisi kya maua kirima abisa ba uthundhuria na kuba kiugaga mutano ngina niwe muthugandirwe munene aramuragire mwana wawe Queen Love Makena na nabateretwe iguswano nawe tanjoka rungune rwa ururi unini ndio niwe kana ga kuromba thirikari iyeri ora gumbika nduwe jirwe njare no witwa Kimathi no ngora itere mwana atutume agwa mwana kauri iteno mmoyi mukia etanwe anayulikana na tikare anku ni baba mundo ile mwana ke moji azito mutango ndi ari akurura wene ye itarenge itakaya ngambe ona itamendia na mirega tira na joga mugute babo akonekana noe turomba thirikari tuonie we atoa answer yongo na ta mwana atuya kuyere na ta mwana araita ikire no muraya no muku na no munene kidogo
nende wamona na arakia meambo yake akita tiche kwa aria direct anaongea kikatakata. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, kaunti ya Meru. Tudeo tukita ntere cha kaunti ya Thaa na kunende ambari ya kura kwa Daniel Mutembe wa kumarubate urani ethirite nindi akiura wakaita kama andamano yachuka ethirite nindi rikiambira iri antu karuari obobo ikarika nindi wakili wa muthuganirwa wa kuraga Daniel ariuga bisabo chunkoni kire gamba ibate ethirite baibaya maratathi ya koti kenda bethira bakibanga ende ne ODPP Jennifer Nyaga ichokio kuni ontoboba uwe awete maratathi ya yarabethirite bakiamukaira yani kwithira bakiandikitha kia riboti kiburithi mwaniketu Nteto Samuel Gaishima na riboti eliki. Koti ya chuka emunde etindetie muthiurukano wa antu tanjuke mwatoni akari amwena atongoria bagichiacha bakithingatira kuona bura abisa warongirwa Thitango kaunti ya Thaa Felix Tanjeru akuthingatira haki ya gikuo kia Daniel Mutembe ura auragirwo kwa ntere cherubate bwambere abisa ojo akinyite koti niera nini kunenkanira maratasi makurugurira igamba athuganirwe bathanthatu baguragani bobo ara amwena ogumugambithania abati mwendwa atarugurite gambariri nuntu bathatu bago barabari bakwebumeria kuandika statement kiriborichi bachokire bathi kotini nene bajukie watho bwa koti bakubarigeria gwikirwa mpeni. All the 6 come from the same region and the region at the moment is very hostile that he could not arrest the ones who had not complied plus the others and leave the others. So we shall, after we get directions on the ones, the others, then we shall be able to arrest all of them. Mwendwa augite ati akarugura igambarire nyuma ya koti nene kutharia watho bobo bwa kubarigeria ara amwena ogu arutite watho bwa gwikirwa mpeni kwa athuganirwe barabangi bathatu barabata ebumeria kuandika statement. So I can't give you a mention date for next week yet. Maybe parties are appearing before the High Court. Yes. And they may want to take plea today. Kuma gumbo tweno ni thiete mwanka kotini nene ara wakili wa athuganirwa gukurukira mtandao atheterete bathatu babanu ntubakorega ukinya kotini ntugo ya emunthi akiorotaga borichi bauchonkoni ikira akuga batamu nenkira maratasi makuonania ati bathatu baba ibabatiri ukinya kotini amwenogu abisa ojo kwa Thitango augite ati emunthi iri ntugwira koti irare igite twara wegweka thimbere na kubarigeria wakili ojo na rabateri komenya ati anto bake ibabateri ukinya kotini. Mugambithania wa koti ino nene Lusigitari na athanite bathatu baba baikirwe mpeni na bakinyithwa kotini aukete ntugo ya njuma. It would have been a mark of good faith for them to attend court, but I note that they have not done so. I therefore make an order that a warrant of arrest do issue against them. The matter, that is the 1st to 4th and the 5th and 6th. The matter be mentioned on 14th of April. However, they may be presented in court as soon as they are arrested. Indi antoba muchoba Mutembe ibakenerete ati muthia ibambirite kuona haki ya karkarire ikithingatirwa. Ni nkwiganirwo munthi buria koti ya uganuntu tweritwe matiambatika nuntu koti itali ku rule antu mamtwe maria maragite mbei lakini umunthi koti ikuga ni mathie mambatwe na mabewa nkinya Friday. Ngauga ni thank you nuntu igoti ire kuruta honda antu magwatwe na riu nkaboya igoti na thirikari wa buria augu kiboto kia Mutembe kiguthie giceragua wana gia kiraku gicerue amwena ugu bariuga batithika Mutembe mwankarira athuganirwe babu bonthe bagakinyithwa kotini. Enkiripotera Weru TV kuma koti ya chuka mbeta wa Samuel Gaishima. Udanya yueru rinende minister Kariobange ni obangani badirikana ne professor Kithure Kindiki na kinyetembera munge okutareria horiti ngwendeni ya ministry kibona ndi botumite akethera minister ombere kwithira ikinya bere committee mbungi ochoke birio kuma watho buri okurukwa bwegyontbo agere nende kijure bekinedrite kinya kyarira kia okonie kura wa kwa mtongerio mwa wa bonda kuma ntere chechuka ontobrani ndi bwedirite gukyara kwa bukatha kijure kinya biegie mabisa baborithi otumira boroboro ontobatumira chia mirira kyure kingi kiranende CS
ethirite akiura kwa mwandiki wa Nteto Anthony Kathinya na kulikithia ile watho bujeru bwa bunge nene bula bugwitikire mawaziri gukinya mbere jikaro ja bunge no nene na gucoke biuria imwe kwa imwe kumakiria bunge. Waziri wa wikalia Profesa Kithure Kindiki ni wethilelo waziri wa mbele gukinya mbere ya bunge no muthenya wa Monday. Mr. Speaker, sir, I would like to thank you for the warm welcome. Honorable Speaker, sir, Kindiki agitirimanaga na kiure kia mbere kuma kimubungu achuke gamba ng'ombe Patrick Munene gikonine ikubia ntobaire Daniel Mutembei na mutongero etide boda boda Willis Mugambi ikubira biletete maandamano manene ntere ino na gukumithia wetidia ntere jachuka. Could the cabinet secretary indicate whether the perpetrators of the criminal act have been apprehended since the Rocos thereafter staged demonstration against police inaction in arresting the suspects? Nawe waziri wa wikalia Profesa Kithure Kindiki soke bile bibi ni alidhite kile kia mtu wa mbele Daniel Mutembei Muritheto Muthiru athuganirwe bala bathithire gitendo giki thirikari ni kubamenya na bathire kotini kurungamia kugwatwa kwao. Investigations ensued, and before any statements could be taken from any of the suspects, the same suspects went to the Chuka High Court and obtained anticipatory bail, restraining their arrest and prosecution until the matter is heard and determined. Kulingana waziri wa wikalia Profesa Kithure Kindiki thirikari ni thithite gororoku kirutongere ba polisi ntere ino osiezo wa Chuka na komanda wa polisi kaunti ya Tharaka Nithi bakithamagirwa ntere inge. Komanda wa polisi kaunti ya Embu na wakinenkagirwa kibarua kia gutongerio Sonkoni bobo. We have deployed the regional police commander, Mr. Rono Bunei from Embu for Eastern Region. Is the one personally dealing with that matter because, again, there were aspersions cast at our officers who are based in Chuka. Both the officer commanding Chuka Police Station and the county commander for Tharaka Nithi County. I can report, Right Honorable Speaker, that as we speak, in the meantime, we felt that in order to build public confidence in our officers, the Inspector General of the National Police Service has transferred both the OCS of Chuka Police Station and the County Police Commander of Tharaka Nithi, and new officers have been put. Mweno Kindiki alugo na kethirwa polisi ni kuthithio Sonkoni kitengo gya Sonkoni rutingo gya polisi gya ipoa ona kio ni gitonyerete gambariri na ona kio ni gikuthithio Sonkoni. At the same time, the Independent Police Oversight Authority the following day on Sunday dispatched their team to investigate that incident. IPOA is independent. So while the internal investigations by the police is handled by the Internal Affairs Unit from Nairobi, the IPOA team also from Nairobi is handling an independent investigation so that there are no perceptions of internal collusion or preference whatsoever. Waziri wa wikalia Profesa Kithure Kindiki aluga na wetikio athuganirwe papa bonde bakajukiria tueje kiwatho na akia ikubia Daniel Mutembei na Willis Mugambi bikonekana. Crucial evidence, and we believe very shortly we'll be narrowing down to the person who shot and killed Mr. Mugambi. Kuma muji munene Nairobi, Beta Anthony Rangi wa Kathinya. Gino kuna ati kikasakaza ikiumirete muchine yumwenture ni agidongo na pombo karikite nyuma ya muchimune ndi kuido kuraka na kudika mwiri yutiyo antubrani ndi butirite yo kudikura no cho kwandene ya nyumba ya wika miri rentere chemutindo bona ndi butire je wingine ndi ne kuyukia mwendo kenda wita umudiko ya burapa kubanganitie mudori murioki kato endetoi.
nikirigicana kiro kionekene muthenya na arua ara family ya David Ntori binto ethenji bakukinyite nyomba gwika miri no meri fumina nikenda batigiri bakutukia mwendo wao beta kumunogokia ikirigara ketho ikionekana nimegotwa mwiri jwawe juthajothi kuonekana Kanywa Irene de mwana wa Mr David Ntori biurora tutigere tuijire na arua rukire kuizira mwiri jwa baba wetu twitojothika ende tokweza to twitero mwere na twanwa jwende tugatejo eto bamberia kuga tutekumenya na ndine atakurakarikire anga the attendant uro kureaza ure witango gya motari no nyo kwareya na twinya mwene atwijira mwere nteza eja kuga ne atagukarikire na ndi akamberia kuga anga mwere jomba kwithira ima ntinyaja kwithira taba yeshua baka ukajomba kwithwa wacho igithongo na bato turigwa turukite mono kiumia kionde twirira no ntuba baba eto totiga riu tukeja tukero mwiri jo baba eto nya tuteja turetikitie safe na kwa winkwenda mwene Meru Funeral Home are accountable for this that has happened tocheja twikirite gutinda ntuko yonde aja Meru Funeral Home tweterete no tubo twira na bwiri kwa very accountable ne nyau ate ko nya kututhuganiria eto manto bawe bathiurunka na aja beja gutega ne ateto kuga anto edrage twira inya pole na ngashugurika Nteto yu wengo geyo ne gutuma anto beja baguspire to kuthithia which is so wrong and as a family as the children of David Ntoribi itodhori mono na itoko hope haki itatendeka. Sisi hatutakubali tupatie mtu mwili yetu ipotee, and we are not very sure kama kweli alisiko wapi Kidongo. We are not sure of this. Swali yetu ni kwa Moredi. Mbona tulipia moshare tulete mtu wetu hapa siku ya masisi atupati mbode. Ontobra nyume ochonkoni kuthwa kumenyekana ati mwiri jojo athikiro muthenya jwegoro ntereche Kidongo ara mwenye nyombeje gwika miri no Meri Funeral Home ethritwa gichumbire kuromborekeri abandika nontua ni na inya kwali kulemere punde kere buru na bombigiro kyao na agwi gwate pasaka tule di forgiveness Jesus will get forgive them mistake. You have to forgive each other. Mistake nejire tutekore onge na nejire na ni affect the one ni affect everybody else. Mistake interecho tujiri ke and baba bakalamo sale na baba jokirie ntwa isa muntu jwao. So mistake happened. Now the only problem is way forward, which we have done our part. Ndikule mto roya na ubandi kwa vedakit baleta mwiri jojueja bwita kuthika na baikelo hao ninkule abakwa ninkuthia abakwa bura kwendekana icheza help there ndi yangwate yo yabogwatire amna bubu family zi ekinyage koti ya Kidongo nikenda betho bakewa rutha na gwita kukura mwiriru betho bakejuthika indi amna bubu principal magistrate ya koti zi etho akeja na watho mwiri joju kagita kaje kuthajo chumbirwe na nikenda David Ntori binto ethenji mwiri joju konteje katheri ajuka batere kono kumthenya na arua naje nandi watho bonge baeja noa ati polisi no monga barungamire kagita kana mwiri joju kuthajo gitwa nikenda kuonekana kwina thiri kagwetera nandi na mukondo juria mutaratajo jwajukia nikenda gutigira family ya David Ntori binto ethenji ikumonogokia kiripotera Weru TV bitamuthuri Murioki. Right, na nikuma kinde tunende muthuri Murioki kwithira nkiona akanyaga kunoka ndio kathero geta kura onto nsokerete na Nteto ingi kathumba. Ni wapi? Ogo Kinya? Karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi nukanywa chai? Kinya uni ntenywa? Kwika mochama yuto matukangite ngacherewa. Mama, kwanywa chai? Baba rambwe mbe. Karibu. Neria lebine ro ngete chai na leo. Mama eria ungura ndukene. Auge eria teria. Eria mwarokwa. Eria ne lisha turugiro dai. Lisha? Odai. Ndago. Kunda kalia ka. Naoni. Kinyago no kwenda? Niyo ka. Ni tamu. Chai kwa kudongi mpongera kangi.
Kuma nawe, eria ne Risha. I can't say I sing for a living. I influence for a living. I don't take anything less. I thought we are coming to change this situation. Drama unfolding. You are an actress, so keep quiet. You are just a groupie. Keep quiet. Kaput. You don't have to dress in a certain way that is not appropriate. Allah. Sister, go sister. Yetu sako irina nkuma enjaga kire aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwa gukurukira super mapato loan kuma enjaga ne ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Hii April usiwachwe nyuma. Burudika na StarTimes Kichampes. Unmissable sports action. Catch all the heat at the Confederations Cup, the pomp and color of the CAF Champions League. Recharge your monthly subscription today and get upgraded to the next high bouquet to enjoy exciting entertainment. Watch CR7 dazzle in the Saudi Pro League. Italy's best battle it out for the Coppa Italia Cup. Strike it from there! And who will win the Bundesliga title? It's a finish! Recharge your monthly subscription today and get upgraded to the next high bouquet. Burudika na StarTimes. On the road, link your decoder to the StarTimes On app to make sure you don't miss a moment of your favorite team's sporting action on StarTimes On. Watch anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. No kwenda gukinya kuraja gukiria ngugi yaku na kuigwatira uritani bwa mwanya bwa ngugi yaku aja Embu College turi kwa uritani bwa gurubo gukugwatanira na twanya twangu gitura turio kwa miaka 28 nitumbene ja tongeria iwandene kana industrial leaders kire ICT, cosmetology, engineering, hospitality, business na accounting. Nkuruki nitumbithitie gwikiro thombi kwa aritwa 20. Embu College nitukuragia na gukiria ieo mwanya mwanya gukurukira gukenera unture bwandurijo mwanya mwanya. Chiandikithie uthome na ugwate uritani bo mwanya kuma kiritwi. Ujukania bome ni bwitete na mbere. Embu College, skills to go places. Making a difference. We did not have water. Hatukuwa able to sterilize equipment. Many students didn't get the chance to interact with the computers. It takes a single idea, a single decision to do better, to be better. But what does it take to make a change? At Safaricom Foundation, we believe it takes passion, love, dedication, and Kenyans to build a better future. We partner with communities across all 47 counties by advancing education, by enhancing healthcare, by supporting economic opportunities. We partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do. Tuchokere na mantu ya siasa nendie ni atiori kone kiete kurea kuwata ni ati kama bunge gesio bunge kiati ya Nies mpuru wa Borena ati ya Niawes Dr. John Kanyuthi Mutunga akari na kinyawa ati mbaru baba ili baiba idirita pakiara kia ndoerene indi kuidira ikioneka kuthundia ati kaba ili ba idirita pakitara kia ubuide barabara ya mikindori miadhene kinja ya kuwata ni dia isio bibi ili bio bunge ni untubu kadhani indi purabu nekete utonyera mpatu cheba ili ba mukiri wa mideka kato echio. Tariki mweri yuele mwaka uyu mubunge otiganisti mpuru wa Borena arurire barabara iraua ikirila mikuma mikindori mwanka meathene. Katika kipindi
ya miezi 4 peke yake nimeweza kujiunga na serikali ya William Ruto wakiwa na bwana Rigathi Gachagua, tukakaa pamoja na wakapanga mipango ya ilami, na hii barabara imetoka hapa kana mpaka Miadhene, na ninaomba hii barabara kutoka hapa ifike mpaka Kenjai ndio watu yetu waweze kufaidika. Onto bobo tayo kirwe na udhu imobunge motorio we otiganie West Ndaitari John Mutunga uraki aria ntuko Jumamosi kiumie kithiru awete yare njama yo kati Antono muthukiria rietwa kanko endo bwira kinya barabara maram ende bithu ameriena kato araki omara buri bibi ndi araki pio ni antu bakwari orongo na muntu kwenja kire nda bere kuke akwitha kwe mwana munyi ari orongo ruta wawitigire mwana munyi uroko kwenja kire rukiri ukauke TV eku wamikia barabara ene ara wamiandiko kuwe barabara ubithitie antu bame ante bachoka iria ni no nturi mwene umwe okinana na ngoroe no tumbo ushinda ngoro ke gukichaka taka tethangana edu ndenda kuthangwa ende katwe ya heshima turi atongeria Mutunga wete barabara ete kinyikinya muithone no ntobo itomi bya nkuchanio ate karwangirwa barabara na rwaro muitho onto wete iboetete na mbere otungatirwa oke akwetho kenda wikathie muno ikathaki okirika na mbawdari na ire ndina baronda andika chionde cha kuromba barabara eu ndina supervision report irambo njoketie kuma KWX na Gant chionde ndinachio no nto Gant arimi witia ngoi akera wa kwemete akarikara ebwiri kuri wa Kenya Forest Service babara ya bilioni mwena girimana hili na inda ure mandu yare kana ayo nto thirikari ingi kenda barabara yako mba kuthithwa ndashughulikira woko na thina nyinge muno twinge ile thirikari ubare kenda bakomba kuri at least mbeja chambere bombe kubithia yau yonthe muntu atekumenya buraichi yake kaichi na akulukirerie uhuru ntuku imwe akulukira barabara ni wamiona na kumuwende uhuru aya na barabara bamwe bakaribatigania West bawete nkuchanio ii ichwe tomi mubunge wa waraebelelu otongerie na bwa bunge ba kaunti Meru na kuringana nabo oni ango chokeria Mutunga nkemwera mporo tengoroe na retra wa atuichithilele atwera uhuru ko mukwamela ate omutethia athungutheta Keruto thai akura kakanya kaweta Keruto renge kakuma Keruto awichitha renge ochunwete arare chairman wa MPs batigania ba Meru ara chairman egoro na aritero etenege chairman no ntubo yuani bo wichethia wa sasa Mutunga wira tere arawa wana ntoba ke asola ibo ntoba la tori toko ke mrandi ari ugo nende to mrandi ari we ke asola ne na tabala bala to kali atu batori gali Mutunga ento ature bature bale aruto ntuko egana remo bakubaye wete batu ekira rami beke bolene na monga thai batu ka bigi cheto na ngari chiromba kuthira na thai tomuria atura barabara tenga tezine ka tochubulikira rutere ronge na ruwa karibara bakwata mubunge Mutunga mbaru ibalwa menenwe emuchala tutaiche kuritia kona nara twembere tutaiche twe inchamba twachalete nene West utebyo to andi value kulugira Mutunga chairman wa mbunge kana wa bunge ba Meru County inkwaile kona hii ipigo kubwa kimadhoani yo lakini ke batu sasa kabisa nchi tuko mheshimiwa Mutunga ili akethena chance nje ya batu yo turutira ngui mheshimiwa Mutunga na batake batu na ito mwendete na batu otethi na tone mheshimiwa Mutunga paruana kwenda kurombete kya gavana kete thimi na matina ya mtu ko ete kya gavana mheshimiwa Mutunga no nyoke aro amerete kya gavana na inyagendete kinene twamu support na twamu karia batu turi akaribatigani West kuna maandamano ya bangi ya barabara ya Sentan na itokomea no fund maandamano yao wamurume gatugwa waning nonto no era ilo Meru bobo yugira no wete katuga niwe kyangara tanete kyangara tigania West na Mutunga ekunisti na kaitene katongeria babo baile baitete na mbere kuthima na inya iromba ria kari kubwithirwa barabara iraitete na mbere obathenia mwankatha imuno kaitene kambura kiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa Mithika na kweberua kwa mbunge wa Tiania Dr. John Kanyuthi Mutunga ambukarigite wangwathano ya bunge Bamiru
nikuretete biuria bibingi ati katongeria na kinyakaria kiario mtubune ndiura wari MCO wandi aruire rorera Mutuma Kalembe na wete atongere bameru batebatire kwamberia ndoa chegi siasa indi babatire kwiyamwe kenda kuonera meru utonga burabwethera bukiuma kithirikari inene Kelvin Kimathi na ututariria chio Italire ayumbe bakuma county ya Meru ya kulita muyumbe otiani wezi Itali John Kanywethia Mutunga ya mkaririti wo na kuthani mbunge wa Bure mugambirinde kirini Italire yukituna njira mwanya o county ne yeni atongoria buru unde ishimare nene mono na ayumbe betu batu tutikumenya kethira buranyire o kana ni atakurakarire ka burangaratanire no ntumantu ja tukuona tujo tubati kwitha tukionaga turi atongeria Meru na turi akariba Meru babu bwendene ya National Assembly ibwe lidhola Meru ndene National Government babu MPs na inyakinya senator wa Meru na ndiki bukuligari ya Meru kethiri bukulemwa kuona mheshimiwa William Ruto bwe Nairobi bwe na Inspector General Police bwe na Kithula Kindiki banjastri muchuri ni achole benu bwe na PS bwe na Mithika Linturi uratuije ne muchole wakwe wa raisi ikonda gono tonya buti gwatanirite na gwigintu bukuruira no ntukuona raisi bugwatanirite babwe impwe mono na nditige ni koibisha Meru tige ni kuikia ndo achienu Nairobi tukurigara twathurire MPs batena powers kana batije powers tiao ni iriko no ntukuma independence ya nthiguru jetu Kenya tutaigwe MPs beruira gitigia caucus ati no chairman no chairinde na eu ne ibwe nene muno ni onto gwatuika MPs betu batena powers cia gwito muntu individual ona president bweterete kuthurana bweta bwe ntundu bwe gikundi eu ne ibwe nene muno Nairomba nene kumakire atongoria bau na kinyabara bangi ngwataniro ya nikire ayumbe bau amona atongoria bangi Bonthe county ne oya Meru na utia mpatho buru muno cia kithurano kiyite indi bawatanire amwekiri ukiria Meru tukwenda kubwira ja undi mutongeria wa Meru mantu ja bukuthithia bubati kwithira bugwatanirite na bwichwagaira Meru ni atabaga atetheka na kinya mutongeria omwe nu ethira na kwendeti muntu kiroto kiao gitiuragwa nawe uni nkauga bwega mantu jera bukwaria gutoi na ndoa nayo kinya wenda go tuwetega president chwa kirio kenda na ndigi kethira ugwo kwithira go kwenda urenda kwethia go kwenda kugitwa maguru utarombeti mtu na rombeti kenda lakini tukwenda ni shima ndene Nairobi ajumbe betu nontu bwaringirwa kura Meru mbicha ya Meru yonekanete na ibote bwiga ukana bwetunya na ite bwechencha na ite yanga ujo aturonere ate tuikia ja ate tukinyera kira tukwenda ingwataniro kintu ke muhimu aja na batu tuthomi wana twi Meru ni kuonania kuma governor MP women rep senator na ndo bange bonde utengwataniro ereo na Meru mwangira thaikira atongere tukayo ntharu cia mburi utengwataniro ereo na utwetete ndinama thank me later MPs babe tu baguturetera mbicha ya ibo gitare Meru irari na thina katika governor na MCAs betu ibo burare bambere kugia na ibo rona inya deputy president ibo romba gweta mirango obitiewe na mirango ewe na choka buingira ntuko ithatu ndene ya obitiewe imbi bomera na yoku kwatuiko tege ntu bomera na kyoku kya maendeleo kire Meru bwena ibwe nene muno bukeja gutonia indu athai bwena chio chetegikia gitegia caucus kitetutije na tutaringira kura mkologi kuringana abo mkologi ya kuthiatana na itebibiti ne tumi mushine munene yua Nairobi kirea Meru batu kentu grato kwanda buthithia representation thithia oversight na legislative bubata ikuthwa bukiuthura na thai bukori antu bara kande bene kuthura muntu every MP aga circulate every million emwe bukomba kuthuranya milioni kuthuranya 13 million bugeta bukothuranya msanda bugikiria antu bara bagukwimpara bukomba kwariria mantu ya fertilizer kire antu bara batikomba kugura fertilizer ria kugentu kirage na maana te kubota kurwira caucus batu tutethia kinyecho icho iturathithite caucus ya WhatsApp na tomba gwitara charana na antu ba wengi bomba gukinyara ni nyitwa na ajumbe betu na bwathiro bona gintu kimwe ni ncha kwa ida kuthithia gintu gikiega kubwa kinyana ra parliament babu tuthithirie ni nto bila byomba igututethia tukurwira taito nambwira bwe MP bwinde na ntege ni kunu ankwenda kubwira bweto bwete tote ke nyabuka thathuria bureta Meru no nto you are very loyal to the president omwe wenka ka wikinya wenka buti kwenda kugwatanira bwekanira bwindwene imbe na ndinama atwetete bweto bwetete
kukeja kwa pen Raila agakethania na Ruto my friend bukethwa we mataene so chano ke ni thaici tekane ni ndoa na yankwire yampandivice MP okwa inyaketha gitiki wa kunenkerwa antu betu na baba bange bategwiritwe ko that means teka unenkerwa na there na okijuke tu no ntu bakwithirwa kwina apa na pale but kintu kira bwathithia ikuonania divisions ndene ya Meru na bangi bagitonya na aria no ntu burwira again into bieja na haja Nikiripotera Weru TV kuma Buri mbita wa Kelvin Kimathi Agariba kumagisio bunge kemara kirakirwa meri nekare kembio ki baina ntumwa kemo bunge wo nibo mureti kureka kuringa siasa chakureo na indi wethire kibaritaira ngoya burabe kirite wirane bari wakaiteneka bunge wikuthilonka kiringa siasa chakithrono kemwaka yongirele 27 ntoburabo bakureana nabo Martin Mugambi na ututariria chio Kaleke witena kalwiro witena kalwiro tikajinyere kula masense kaleke tukwarundana babwi bamwe batori kuma gicigo mbunge kia marambari cia kajiambaki wandia muthambi bagitumana ntumwa kiri mubunge Kareke Mbioki atwirire atwira na gwetu Loje lokauga kaleke ntego koria kaleke neko loje lole na ogutu anunkira twanunka bururu dailo ko dinawo gwegamba ngombe odikwalia ore ali ambina ona neka gwe kurondeke ambarondeke gwaku atwagerie tokamudulo miaka yonde na gutebwa atoloragira agacoka gatwira ni message yae itumaga ndurika aturi baba bariuga mubunge Kareke Mbioki na batiganirie na kuthikorera twaitha batigete batari barabara stima kana roje nitwititie mheshimiwa Kareke stima miaka 5 na titwigujaga omde twimutumira Murungu bangalira Murungu amone na medo we mwene turiga tukiguja nini TV kiali nala kwene tuka ona dimuto dija gusanja kwene yo tukale Kareke tukulodete ata anokwana nitwaumerie bobo yako ndigokodula maandamano yokojishuka tebu wajishuka ende benga kwila na kwa mara ndito kwa matamusha gwa mtu kuma uto wa tijake tombeni ongea kwila na mara kanalo wala na ndito kwa kama tukamata kwa kubenga tai mtu ugwa chukwana wala mtu mulume bakiugaga ciaca itikore gukinya bauritie mubunge Kareke Mbioki gucokera maturani na gutigira kubekira stima roje na nkinya kubaruthira barabara cia kwao kenda bakaomba kuruta mawira mao bwega na burako batiri na kuma miako yonde atothaga na niona atio totemuringaga nde egitale akethura na kinya nte muthuraga nimbie gutuma wawe akoruta wira ta mtu wa Murungu aririkana tu tukumudura nitumwendete gadwa tutumwendete ni atwa akwira jiga na kajamba giga tu itekumudura kago tweneria nontu orio ndi augaga nenko bolotero na tukaluga tukarara ini mulolongo ogatindo mudurete akuna enda wega tukona kiransipo mau tugachoka tukona loje no eto tutemulekia mwana ni wetu ni kwanto batigiro bala metongi baba eta igirwa ende ale na to tigaga nde totola kone atwa kegamira tukegwejaga tamukogwo kwaragia kagwa kaune kajara kaune kakogoro na bando tumwa nene kuma kiri aturi baba kiri mubunge Kareke Mbioki ikomoria ombe kubechiriria utigira kariba gicigo mbunge kia maraba koja kuguneka gikaja kumagaruka loze ne twikirerwe na no tutige kuneka nganja na magoro tukirija gutalo tai ni kwambula ugatweka otena gatangi ga kwamba loje no dire mala kudigo ta mutonto kuma muditu barabara eno ri mukolongia mulwaju yeso akamatiwe na kitanda ndiko manisa taku utestimanto lena kuma kadigini kukambaka ku kaka ukatukaile kutikite kale kwa munenke ona kama gwe utikite baka munenke kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi Kio makioni matatu Meru ni kio Meru matatu na association ibachoketie nkatho kiraizo ndigura ya Kenya William Samoei Ruto kumania na watho na ugebokio konio wori pa mauta ya beterori anturaba uete bukaba titheria bukatha kikwinamia ngarama ya kura mauta ya ngari geteno kaibethirite bakiura kiangaba na account ya Meru kaira mwangaza utira na kupangania tauni inge ya bura mutindo ethirite ukipangana kwa kenda kwithira kwina ugendi bote kubachumbura kinyana njira ndo ko muthuri muriuki na kulikithia
Kama kia matatu jandene kaunti Meru kira kinyitikanya matatu na association muthiro na uri bachimiritie kutho bakinyira ati untura bokuthika ndene mutiro kangangi ibako gwa tambaru ndo nikenda gutigira mutiro kangangi jote na tindikano ajine bakiuria ngavana wa Meru etho agitagara na guta tauni ne ingi iriana ndene kaunti Meru nikenda urungika popo matatu butho bokionekana na jauja leo tukamuranagiria ku extend njara yawe ya ngavana ndene tauni yetu igwitwa Nkubo kwina thinerera rindene mutindwa kwina tauni yetu igwitwa Maua najo ageria gututethia no na timau nikenda na kukumbe kuthera Meru yetu ithirwe theri na Meru yetu ithirwe ikaribo wega atukuromba ngavana vaini eje bakuringwe ngiri nyanya kwanza mbeche ini nkai mono mwamba atibwirete gwita kuigitira vaini era bwirete kugita atia kuringwa wona ndo yata kuia witokere janji vaini era bwirete kuringa so mantu jau tutegwitikaniria jo amna bubu betha bakinyire bara bonde bakuna watho no mwanga cirie juke mukondo jwao bara revenue batira ita thirikari tirona ngugi weja ndene naja batu tutikuona mbecha na ndiri mboiringi irathirire ngari cionthe cia coka ndene itukuona mbecha lakini muntu uria urari irigo raitangugite bui na arugaga kwenda kuandamana ni ntaigwa murogi akiuga kwenda kuandamana kende etikirwa kugita atia kuroga antu bakua twajukia ngari cietu kinya ngari ibakua ibagomete utengari ciao bari bau ni makanga ja stage na mandereva tontobu uteno bari ene matatu bongo ibo bari aja uju na twete ene matatu no ntuitu twere bwana malamu gavana atuthiririe igwitwa Boiling na mboe tatu masakos tutura fine cietu cira twitha twina cio na inya antu bara kuona thai twendira nabo kana thirikari kindirwa nabo no bara andu aira twitha twina cio ngutikio te shamani ure aja utikurukirite ndu ayu ci antu bau nontu beja bakajukinya maroon batirea ibeja gaki batigita shares kana batikompare kinya ende nini organization ira batu twinayo so gatukuromba kwithwa twina sanity ya gucoka stage twinde igukwithwa gwetera ira sako cietu na ikomba okura nontu tukathwa twina muungano junganige twinde so ntetindo chokera jama inge jaga twaria lakini yangu chokera thirikari yetu nkatho nontu wa gututeria mandu ya tutethetie muno kwi kandu kanda igwa gatari kano muno na ndake amaba bonekana bego ngam tongerio mugongo William Samuel Ruto nikira ugite maguta nandi jagetho ya kiuma ndiguru ingi na kwina omba ni bonene muno ukuribo maguta buketho bukinama akiwo ndibo buketho bukubatethire muno biashara ne ciao yetu ya matatu itwithirite tukinyika muno nontu gwagwitia kwa mauta ibo kumenya mauta jaiteria jaga affect sector yetu yonde kuma irio bila tukurea kuma ngari cietu iterie iringithia muntu onde iro turaigerwe rais wetu gwigontwara gwetere goro akiaria auga menya matatu jaje yetu itwijite gwitia mauta jate gwitia jaiteti kateo cichaini vendire sector maguta toigwa akiuga maguta jakandi manda wa direct kuma ke baraba kuleta mauta na jakeja direct na jagura na shilingi ya Kenya anto ndora no ndora ne tumicete muno so hatukwenda gushukuru thirikari yetu muno na tukauga mupango juju Kenya jugatutethia muno turi antu ba matatu tugafaindika muno na nyatwe rira tuka benefit gutwike mauta ya kwina mari inyatu abiria ba betu tukamataga no ntuiba inyikite muno ni uchumi inyatu tukabenikira ngiripotera Weru TV betamudhuri murioki right na nikuma kende tunende muthuri muri kitukwithira tu ekara gatanta kende tuchieto ni bwana ntu bakwithira watanirite no nindi hona chikinya thaa 3:30 tukata na ringi no ntu pandeto cheweru thaa 3 moneto madithia ni Cindy Karwitha angetwa PHINEAS IMAANA.